ndashonje ntacyo mfite njyana guhaha kandi narahinze amafaranga sinyafite na wa muceri sinkubonye. Toni 117 zifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 60 nizo koperative yitwa Kokari ihinga umuceri mu gicanga cya Rugiramigozi cyo mu karere ka Muhanga yari yahaye uruganda rw'agafunzo rukora mu karere ka Ruhango mu kwezi kwa gatandatu. Ni ukuvuga ko ikiguzi ku kiro kimwe cy'umuceri ari amafaranga 505. Ndi 280. Uruganda rw'agafunzo rwo ruvuga ko umuceri babuze aho bawugurisha ukiri mu mastoke. Waza kwitegereza ugasanga ibyo batubwira ni nko kutwikiza, kuko niba umuceri barawujyanye bagombaga kuwujyana bafite n'isoko bagiye kuwugurishamo, cyangwa se bakaduha amafaranga bo bagategereza gucuruza igihe bazashakira cyangwa se ku giciro bumva bashaka kugurishaho, ariko umuhinzi akaba yishyuriwe ku gihe. Barawujyanye mu kwa gatandatu gushira, none ubwo bigeze mu kwezi kwa 10. Tekereza kuva rero umuhinzi ahera mu kwezi kwa mbere ahinga akageza mu kwezi kwa 10 atari yabona ifaranga. Gusumva nta kibazo twaba dufite abahinzi. Ikindi kandi impamvu ahari bashobora kudufata uko bishakiye nuko ari umukiriya umwe. Tuvinarwedo wano bitunganye inkuru. Umuyobozi wa koperative Kokari yari yagurishije umuceri n'uruganda rwa Gafunzo yabwiye Tuvinarwedo wano ko yararimo arandikira ikindi kigo ngo kibe ari cyo cyugura. Batwishyure cyangwa se bavuga atakabuza ubuguzi gasubira nyirako badusubize umuceri wacu tuwurye, kuko nk'uyu munsi ndashonje ntacyo mfite njyana guhaha kandi narahinze amafaranga sinyafite na wa muceri sinkubonye. Ubwo urumva ahantu ndi hehe. Iki kibazo abahinga mu gishanga cya Rugiramigozi bagisangiye n'andi makoperative. Abagemuye umuceri ku ruganda rwa Gafunzo muri uyu mwaka abeshi barataka ko batarishyurwa. Ku ruhande rw'uruganda rukavuga ko umuceri rwumvikanye na leta n'abayobozi b'amakoperative kugurwa n'ikindi kigo. Ku ruhande rw'akarere ka Ruhango nako kabwiye Tuvinarwedo wano ko mu gukemura iki kibazo cy'umuceri abahinzi bagemuye mu ruganda rwa Gafunzo, leta yahisemo ko ugurwa n'ikindi kigo kugira ngo abahinzi bishyurwe. Mu butumwa aka karere kahaye ibi bitangazamakuru bw'umuyobozi wako wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere yagize ati: leta yemeye gukemura iki kibazo biciye muri EAX, aho yemeye gutwara uyu musaruro ugatunganywa n'uruganda wajyanywemo maze abahinzi bagahabwa amafaranga. Minisita Minagiri yasuye akarere abonana n'abahagarariye amakoperative ndetse n'uruganda n'ubuyobozi bw'akarere, hemeranywa ko uyu musaruro uzishyurwa bitarenze ukwakira 2024 maze abahinzi bagahabwa amafaranga. Yongeye ati: EAX izawutwara yamaze kuwusura, hasigaye ko yohereza amafaranga. Ikibazo cyo kuba inganda zitunganya umuceri uhingwa mu Rwanda zarawubura isoko bikaba bigezaho leta ishakira abahinzi ibindi bigo biwugura kandi wari waramaze kugera ku nganda. Uretse abo muri koperative yitwa Kokari bari kukigaragaza ni rusange mu ntara y'Amajyepfo. Intandaro yacyo nuko bavuga ko umuceri uvanze igihugu ugera mu Rwanda uhendutse kurusha uwo bahinga mu Rwanda. Abakenera umuceri bakishimira kugura uva hanze kurusha uwo mu Rwanda. Daniel Dushimumuremyi mu karere ka Muhanga.